وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي من بعدي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دعوت تبلیغ شروع کی تو ہی نے رسالت جو پیغام پہنچایا. 39 مرد مسلمان تھیا، 11 عورت. جیکے بھی مسلمان تھیا ہوئے سب غریب مسکین غلام نوکر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جو اکیلا میں وہی کرے سوچو مکے میں جے وڈا وڈا سردار پہلوان ہوشیار مانگ ہویا سائیں جنوں نے نظر دی. سوچے سوچے پو سائیں جنے کے پہلوان جو انتخاب فرمائیں اللہم اعز الاسلام. یا اللہ تو نبوت جو بار ماں محمد مصطفیٰ جے کلے تے رکھو پوری دنیا جے انسانیت تائیں قیامت جے دیوار تائیں توحید رسالت جو پیغام پہنچانو. اے مجھا پروردگار جنما محمد تے ایمان آندوا کلمہ پڑھوا ہوئے دسب غریب مسکین غلام نوکر وڈا وڈا سردار خان بہادر ہوشیار پہلوان دسب کافرن جی سب میں بیٹھا. اللہم اعز الاسلام. یا اللہ جی کرن تجھی مرضی یا اسلام جو بول بالا تھے مسلمانن کے غلبوں ملے قیامت تین زمین تے تجھو نالو زندہ ہو جے. مجھو محبوب محمد مصطفیٰ پنجے پروگرام میں کامیاب تھی تبو عمر کے مسلمان یا اللہ مجھے عمر اے نبی سائیں اللہ آسان با انگل کیا ایکڑو انگل یو کہو یا اللہ مجھو قبلو بیت اللہ بنا. پارے نبی سائیں بیت المقدس کے موقع نماز قبل اول ہو جانتے ہیں وقت یہودین جو قبض. اللہ سے فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء. او مجھا محبوب ما ربت تجھے دل کے جاتی پائے کرے ڈٹھوا سونا رات نیتوں دعاؤں پہ دو گھڑیں دکڑا دو مجھو قبلو بیت اللہ تھے. ہر وقت میں تجھی نظر آسمان دیا تکا وقت رب جے طرفوں آڈر تے تمام بیت اللہ دے موکر نماز پڑھا. رب فرمایا مجھا محبوب تجھے دل دیا پرانی امید پوری تھی وئی تجھو یو انگل قبول پجی ویو تجھی دعا ستن آسمانن کے چیرے کرے میں خدا جی دربار میں پہنچی وئی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سونا آج ماں رب تو کے حکم تو گیا
پانچو منہ بیت اللہ دے کرے نماز پڑھ جیکو قبلو تو کے پسند ہو قبلو ماں خدا کے بھی پسند وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ موجا محبوبت جو قبلو بھی بیت اللہ ای قیامت تجھے نالے وٹھا وارا مسلمانن جو قبلو بھی بیت اللہ جتے بھی تجھا امتی ہوجن انہن کے حکم کر دو بیت اللہ دے منہ کرے نماز پڑھن بیو انگل نبی سیو کہ اللہم اعز الاسلام یا اللہ جی کرا تجھی مرضی اسلام جو بول بالا تھے مسلمانوں کی قلبوں ملے اے قیامت تین زمین تے تجھو نالو زندہ ہو جے مجھو سونو محمد پانجے پروگرام میں کامیاب تھے تب عمر بن خطاب کی مسلمان رب فرمایا مجھا سونا یا بھی تجھی دعا قبول یاد رکھو کل جا مسلمانوں جی بیت اللہ جو فائدو قیامت امت مسلمہ کے ملے پیو یہ اسلام عمر جو فائدو بھی قیامت امت مسلمہ کے ملندو رہا جن دعا گوری جمعے جی رات حضرت عمر سائیں جی انہیں وقت میں عمر 27 سال انا فوجوان پانچی زبانی پانچی کہانی جو بیان کرے حضرت عمر تمام مسلمان کی فرما تو ماں گھر بیٹھو سوچاں پیو داخل ہی جھیڑو کس تھی ہلن باہر گھرن جا دشمن اولاد پیما جو دشمن سوٹ مسا تا مارو ٹپ پاٹ سب ایک بیجے میں تم کا تکوڑا کھا بیٹھا جھیڑو ختم تکو نہ تو دے رندو دیوں دیوں جھیڑو ودے پیو عمر فرما تو ماں سوچے سوچی نہیں منزل تے پوتستا سل جھیڑے جو منڈ محمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ ہوں دو دا جھیڑو ختم کو نتی دو جھیڑو ودھو جے کرا جھیڑے کی ختم کرنوا مکے میں امن امان قائم کرنوا تبو مسلمانن جے قائد محمد مصطفیٰ کے میدان تو ہٹانو فرمائے تو ماں تلوار کے گھوڑے تے سوار تے فیصلو کہ بس اج مکے میں یا عمر ہوں دو یا محمد ہوں اج ایک کہانی روا ربتوں جی قدرت جا عجیب فیصلہ اور شیطان رات نی اللہ جی عبادت پیو کرے زمین تے گراٹ جتری بھی جائے خالی نہ ہوئی جتے بےمان سجدو نہ کہو جے پر اللہ کے شیطان جو نہ رکو پیو بنے نہ سجدو پیو بنے شیطان جی کائی عبادت رب کے بنے کانا بھئی جو در رب جے علم میں ہوئے تے حرامی تھی بابا رب کی خبر ہوئی کہ نہیں ان جے کرے شیطان جی کائی عبادت رب کے بنے کانا بھئی پرہیدم حضرت عمر ہتھ میں تلوار کھڑی کرے نکتوا تمام مسلمانن جی قائد محمد مصطفیٰ کے قتل کرن تو ونیا کل رجا مسلمانوں اللہ کے حضرت عمر جو یو حلر بھی بنے پیو اللہ کے حضرت عمر جیا ادا بھی بنے پئی چو درب جے علم میں ہوئے ہوتا جو عمر مجھے سونے محمد جو غلام تھی حضرت عمر بابا تو ماچا پہ رستے میں مسلمان ملی بنی زورہ قبیلے مکھے جو کاوڑ میں ڈٹھیں تلوار میانا ماں نکتل گیا جگہ جی نشانی یہ دے کلری میں ڈسو ور متھے ہو جن کلن میں بندوق ہو جن سمجھ بو دے کتے جگہ تھی ہتھن میں لٹھیوں یا جگہ جی نشانی بنی زورہ قبیلے جو مسلمان ہوں حضرت عمر کے جو عمر خیر تائے کیڑا پہ ونی حضرت عمر کاوڑی غصے میں چیو انا اقتل محمد ماں ونیا تو مسلمانن جے قائد محمد مصطفیٰ کے قتل کرن جے لا
اجو ما فیصلو کہو تا مکے میں یا عمر ہوں دو یا محمد ہوں دو تو انہیں صحابی فرمائے عمر چلو تو کون تھوا تو کتھی آئے تری طاقت جو تو اساں جے نبی جو مقابلو کرے سکی عمر ہوتے پولیس فوج جو پرو نہ ہے اتے رینجر دیں گارڈن جو پرو کون تھئی واللہ یعصمک من الناس عمر اساں جے سونے محمد جی حفاظت کرن وارو رب پاک تو کتھی آئے تری طاقت جو تو اساں جے نبی جو مقابلو کرے سکی اساں مری جاؤ ہاں نبی جا صحابی اساں جگہ تھوڑی ہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پوزی اڑیدا ہو جلسن میں وائزن جاگے میں جیل میں ویدا ہوں تو پوچھنے جراب کو نہیں نبی جا صاحب ان ذکر اللہ سے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سبحان اللہ 28 پارہ سورۃ مجادلہ تو پڑھا رب فرمایا جگہ وفادار ساتھی مجھے محبوب محمد مصطفیٰ کے ملا آگا وفادار ساتھی دنیا میں ککھی ایڈا وفادار ہویا قرآن تو فما ولو کانوا آباءهم ابو اما قربان کہو او ابناءهم پٹرز نیانیو قربان کہو او اخوانهم بائر بینرو قربان کہو او ازواجهم ذالو قربان کہو او عشیرتهم پاجا مٹ مائٹ قربان کیوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رب فرمایا ما پانجے محبوب جے صحابہ جے دلن کے مانجی ہنی کرے انہن جے دلن تے ایمان جا ٹھپا ہنی ججن اولئک حزب اللہ قرآن دو بما شاگرد مریدت محمد مصطفیٰ جہاں پریا فوج اللہ پاکستان دے فوج کی جکنا کے رجال آئے چوندا یو ملک جو غدارا جے کو نبی جی صحابہ نبی سے جے مریدن نبی سے جے شاگردن رب جے فوج کی گالائے وہ 1000 دفعہ ودیک ملک جو غدار آیا صحابہ جو غزوہ بدر کے موقع تے 313 نا 313 متھاو گاڑا پیرو گاڑا کن جے پیرن میں اگڑیوں بدل ہوئیوں یہ گیا تھا بچپن میں اسکول بھی دا جی غربت ہوتی جتی نہ ہوتی اک جا پن بدل رہا تھا پیرن وری انہوں نے متوں اگڑی بدی جی متاں پیر سڑے صحابہ جی یہ حال پیرن میں اگڑیوں ہوئیوں اک جا پن ہویا ہتھن میں لٹھیوں ہوئیوں اوڑوں ابو جل 1000 فوجن مسلح فوجن کے وٹھی کرے بدر میں پہنچا نبی سے صحابہ سا مشورو کیو سبین کے گھرائیو 313 فرمایوں اساں تے قافلے کے لٹن جلایا حاصل ایڑوں تا 1000 مسلح فوج ہے جے کر تاں جو مشورو ہو جے واپس مدینے موٹاؤں تیاری کرے پہنچاؤں حضرت مقداد صحابی اتھی بیٹھو سب چا سبحان سائن جن کے از کے مونجا محبوب مشورو انہاں سا کبو آجا کے پانچی جان پیاری ہوندی ہے اساں تے سب کچھ تواڈی قدمن تے قربان کیو ابو اما قربان کیا سی باہر بھیجرو قربان کیوں سی بچہ قربان کیا سی زالوں قربان کیوں سی
جانو سب کچھ تمہاری قدمن تے قربان کیو سی ہانے ونی ہی ایکڑی جان بچیا اساں انہیں انتظار میں ہوں تو تمہاں آڈر کیو تے یہ جان بھی تمہارے قدمن تے قربان کیو مونجا سائیں اساں موسیٰ جے ساتھ لواگر نایا ہوں جو چون اذهب انت وربك فقاتلا انا غاغنا قائدون یہ تو موسیٰ جا ساتھیا حضرت موسیٰ کے چون تو ہیں تو جو رب ونی وگو اساں اتے ویٹھا ہوں مونجا سائیں اساں یہ کو نہ چوندا سی اساں تواں جے آڈو قربان تھیندا سی تواں جے پویا قربان تھیندا سی تواں جے سجے جان ڈیندا سی تواں جے کھبے قربان تھیندا سی مونجا سائیں جس تائیں اساں جی جان میں جانا سونا تواں جے جسم تے وار جتری بھی تکلیف برداشت نہ کندا سی تواں آڈر کیو ڏسو ته اساں پنجو جانيون کیئں تھا قربان کيا حضرت سعد بن ابی وقاص زخمی نبی سے زخمی جی عیادت پیا کر سعد جے مٿوں آیا سمجھی ویا تے یار موکلائن وارو سائیں جنوں نے جے کن میں فرمایا اوسنی یا سعد پٹ سعد کا وصیت کرنی ہو جائے تے وصیت کر سمجھی ویو آواز مجھے محبوب جو گل ہے نہ خبر پیستمو جو سونو تو موسیٰ گل ہے کتابن میں اچے تو پانچو متھو گسکائے اجے نبی سے جے قدمن میں رکھیں چیں وذالک تمنئی مونجا محبوبہ نے مونکے یہ فکر کونے تو مونکے کفن ملندو یا نہ ملندو مونکے قبر میں جائے ملندی یا نہ ملندی مونکھوں ودی کا خوش نصیب کیڑا بات لال جا آخری پسا محمد مصطفیٰ جے قدمن میں پورا تھا کیا مقام ہے کراڑی بی بی خنسا 4 پٹو نہ جا جوان چلے دے بیٹھا مانی پیا نبی سائیں جو سد تھو ہلو مو ال جہاد ہلو جہاد دے بی بی خنسا پاجے بچن کے چيو پٹ مانی چھڈيو سائیں جو سد تھوا متا دیر نہ تھی ونے معیار نہ ملے 4 پٹو نہ جا جوان چل تو تھا ہتھ میں تراروں کيون جن مل گھر جے دروازے تے پہتا تو بی بی خنسا پاجے بچن کے چيو پٹ خبردار جی کر تواں جے پٹھی تے تیر یا ترار جو زخم ہوندو ما تھنجو نہ بخشی دی جا مغز مارو تھی کرے سینو تانے کرے بی جو مجھے سونے جو ساتھ جو کیا مجھے دی مجھے میاری نہ کجو سب جو سبحان 4 پٹوں نہ جا جوان میدان اود میں وڈی جرت بہادری سان لڑندے شہید تھیا کراڑی بی بی خنسا کے خبر پئی اما تجا 4 پٹ شہید تھیا روئے کان تھی بے صبری کان تھی کرے رڑیوں کان تھی کرے مدینے مو نکتیا جبل میں پتھر ماں کرندی جے اود جے میدان میں پہتیا پٹن جے لاشن جے نوئی سدو سائیں جن جے خیمے دے آئی جربلا نبی سائیں جے چہرے تے جو نظر پس تو خوشی میں اکھن میں پانی چیز چے کل مصیبت بعدک جلل مونجا محبوب ہی تے 4 ہار پر 400 جنا تو جے قدمن تے ماں قربان کیا مونجا سونا مکھے کوئی دکھ نہ ہے کوئی صدمہ نہ ہے بس تواں جو چہرو ڈٹھم مونجا سب دکھ ہی صدمہ ہی اڑا بھی گیا جی تیز ہوا تے زمین جا کو یہ بھی مایوں یہ سواری کراڑی کھگ ابا تیر دا نشان تمہیں کو دیکھا ناراض نہ اما یہ عالم بٹھا کتاب نشان جنازہ عالم پڑھن دعاؤں عالم گرن یہ باتیں کو کری خبر مانگو 200 روپے بھی ادھارے نہیں دیندے شاباز دی پہ نظر کو ہر مہینے میں کو 8000 ملتا اساری وہ تہاں نہیں ہر جاتے وہ بھی عورتوں سب جو سبحان صحابہ جاگو کہتے
حضرت انس بن نضر گوڈری پتل پٹھی اگاڑی پیر اگاڑا متھو اگاڑو کھارکوں جی مدعی کھارکوں ہتھ میں نبی سے جو زد ہلو ان حالت میں نبی سے وٹاयो کوئی کھارکوں ہتھ میں سائیں جن کی جن لائن قتلت فی سبیل اللہ فائنانا مجھا محبوب جے کرم اللہ جے رستے میں شہید تھی ونا تو مجھے جائے کھتے نبی سے فما انت فی الجنہ پٹر تجھی جائے جنت میں آ حدیث جے کتاب میں جے تو فالقت تمر بخاری میں کھاڑ کو اتے جو تے پھٹوں گئے جیسے کھاڑ کو کھانے میں دیر لگندی بس یوں کھاڑ کو جنت میں کھائے بھی ویو لگندے شہید تھیو جنمل سائیں جن شہیدن جے متھا آیا حضرت انس بن نضر جے لاش کے جو ڈٹھوں تا 83 تیرن ترارن جا زخم ان جے جسم تے ہویا کوئی ان جو عضو تیرن ترارن کو بچل کو نہ ہویو سنانا میں کو نہ بیو جے پچھاڑی میں ان جی بھین پجے با جے آنگرن جے ڈوڈن جے دسی کرے سنا تو صحیح مو جو فقیر با انس بن نضر بابا اساں تا چاہوں تھا اساں جو موت مدینے میں آئے مدینے میں جبل پہاڑ یہی تاں ڏسو اتھے بھتیوں جگہوں پر پو بھی چوندا تا اساں جو موت مدینے میں تھے چھو تو تے اساں جو سونو نبی محمد مصطفی دنیا میں تے اساں کے نبی سے جو ساتھ نصیب نہ تھی سگیو نبی سے جی میت نصیب نہ تھی من آخر جی محمد مصطفیٰ سے گڈو بابا یا تمنا تھا ہے دنیا میں نبی سے جو ساتھ نصیب تھے کہیں گے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معه محمد اللہ جو رسولہ ऐं जेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सां गॾु हा कोई कहिड़ा नबी साईं जो साथ उन्हनि खे ॾिसी ऐं नबी साईं जो साथ बस जेको मज़ो पैसा पिया मिलनि राशन पिया मिले उन्हनि नौकरियूं पियूं मिलनि उन्हनि खे जेके नबी साईं जो साथ पिया ॾियनि उन्हनि खे कमरा पिया मिलनि 12 महीने में उन्हनि खे पैसा पिया मिलनि 3 लाख रुपया घर जा पिया उन्हनि खे मिलनि तॾहिं नबी साईं जो साथ ॾिनो क़ुरान बीबी सुमैया 70 साल उनजी उमिरि आहे मथे जा वार अछा थी विया अथसि जान जी खल लड़केसि पई गोश्त गिरी वियो आहे अबू जहल हिकिड़ी टंग हिकिड़े उठ सां ॿधी ॿी टंग ॿिए उठ सां ॿधईंसि उन ज़ालिम अबू जहल जो सुमैया अञा बि वक़्तु थिए पंहिंजी जान बचाया ईमान बचा कुरारी बीबी सुमैया चयो अरे ज़ालिम हीअ त हिकिड़ी जान आहे मुंहिंजे मथे ते जेतिरा वार आहिनि एतिरियूं रब मूंखे जानूं ॾे मां हे सभु जानूं क़ुर्बान कंदसि पर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो साथ न छॾे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू हज़रत बिलाल मक्के जे घिटनि में गिचीअ में रसो विझी करे पथरेली ज़मीन ते गेलनि पिया मक्के जी गर्मी जी ख़बर जिस्म तां चटियूं लही वयूं वात मां नक मां कननि मां खून जा फुहारा जड़ी थी विया उमैया चयसि बिलाल पंहिंजी जान बचा या ईमान बचा हज़रत बिलाल फरमायो ही त हिकिड़ी जान मुंहिंजे जिस्म ते जेतिरा वार आहिनि एतिरियूं रब मूंखे जानियूं ॾे मां हे सभु जानियूं क़ुर्बान कंदुसि पर सोने जो साथ न छॾे सुभान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू जेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सां गॾु हुया उन्हनि खे मज़ा असां त चऊं था त नबी साईं जे ज़माने में पैदा थियूं चऊं था कि न नबी साईं जे ज़माने में पैदा थियूं हा साईं ते कलमो पढ़ूं हा बदर में ओद में खंदक में खैबर में तबूक में हुनैन में नबी साईं जो साथ ॾिनो पर असांजा अफ़ाल
اساں جا کرتوت اڑا تھیا نبی جے زمانے میں ہو جو تے ابو جہل جے تولے صحیح تو جواب چوری اسانے دھاڑا اسانے زنا اسانے رشوت اسانے ویاج اسانے ٹھگی اسانے دھوکو اسانے کوڑ اسانے گلا اسانے گھر اسانے کڑی برائی اج کا اسانے موجود نہ ہو جے پی ماں جا قاتل بھی مسلمان پٹ جا قاتل کتے کتے پٹ کے پی پیو مار کتے کتے نیانگل پنجے پی ماں کے مار آئے یا اساں جا افعال اساں جا کرتوت آڑا تھی چکان جو نبی سے جے زمانے میں ہو جاؤں تو شاید ابو جہل جے ٹولے میں ہو جاؤں شکر تھو جو انہیں وقت میں نہ پیدا تھا ہاں بھلا دنیا میں نبی سے جو ساتھ نصیب نہ تھو بھلا آخرت میں ساتھ دے یا تو انہیں دائے دنیا میں تو نبی سے تھا گڑوا صاحب اساں کے اوڑو موقع نہ ملی ہاں امید ہے آخرت جی بھلا نبی سے تھا حوض کوثر سے محمد مصطفیٰ پانچے ہتھن سان اساں کے پانی پیارے حساب کتاب جے وقت میں اساں جو سونو نبی اساں سان گڈ بیٹھو پلسرات جے وقت میں اساں پانچے محبوب اساں ہتھو ہتھ اساں ملائی کرے پلسرات پار کرے ونی جنت میں پہنچو جنت میں جے اساں جے سونے جو بنگلو ہو جے تو اسے اتے اساں جی جھوپڑی ہو جے بابا یا امید اچھا نہ ان جے لا نسخو دسا قرآن مجید میں اللہ تعالی نسخو بیان کیو ای کا ملا مولوی جو نسخو نہ ہے ای کا حکیم ڈاکٹر جو نسخو کون تھا اللہ تعالی قرآن مجید میں نسخو بیان کیو جے کر چاہو تھا آخرت جدی محمد مصطفیٰ سان گڈ ہو جاؤں حوض کوثر تے اساں جو سونو اساں کے پنجے ہتھن سان پانی پیارے پلسرات جے وقت میں اساں جو نبی اساں سان گڈ ہو جے حساب کتاب جے وقت میں اساں تے دل لگا بیٹھا ہو جو اساں جو نبی اساں سان گڈ بیٹھو ہو جے ان جے لا پہرو نسخو جو تھا اشداء علی الکفار کافرن تے کاوڑ کیو کافرن تے جو اساں جی کافرن تے کاوڑ آئے اساں جا 52 مسلمانن جا حاکم ملکن جا حاکم اجو کافرن جا غلام لگا پیا صحیح تو جواب غلط اساں جا جرنل اساں جا کرنل یہ کافرن جی بوٹ پالیسی پیا اساں کافرن جا غلام اساں جی کافرن تے کاوڑ کے کافرن متھو اگاڑو کیو اساں بھی متھو اگاڑو کیو کافرن داڑھی شفر پئی کوڑایا اساں مسلماناں دی داڑھی شفر پئی کوڑایا کافر بھی پیو کھائے مسلمان بھی پیو کھائے کافر بھی پیو پیشاب کرے مسلمان بھی پیو پیشاب کرے کافرن جی نیانی بنا پردے جے اسکول اساں جی نیانی بھی بنا پردے جے اسکول کافر بھی ویاج پیو کھائے مسلمان بھی ویاج پیو کھائے اج جی کافر تو کرے ای مسلمان تو کرے کیب تو چوے تو ہن جی کافرن دے کاوڑ نبی سے فرمایا پانچی سلوار پانچی گوڈ بھیڑی کھا متھے کرے نبی سے فرمایا جانجی سلوار جانجی گوڈ بھیڑی کھا ہیٹھوں دی کیا مجھے دی اللہ تعالی رحمت جی نگاہ سامنے اساں جا ویچارا پیشمان ہر نماز میں چوندا بابا پانچی سلوار بھیڑی کھا متھے وری مسجد کو باہر دی کروں تو وری سلوار وری ہیٹ کر جڑوں اچھا نبی سے جو اترو چيو نہ وتو سی تو تھوڑی سلوار یا گوڈ بھیڑی کا مطلب ائیں انہن کافرن بھیڑی تے ظاہر کئی پنی تے ظاہر کئی پر گوڈا ہی رانو بھی ظاہر کیوں اساں جے مسلمانن انہن کافرن وارو طریقو اختیار کیو جو کچھا پاتا آیا
اگے اساں کے ڈسن نہیں دا ہاں ہر شہر میں تا ونجو کو کنجرن جو ٹولو گھمے انا کچھا تا گوڈا پیدا ہے چیر جھلے ہی کون تو انہن کے بھائی مسلمانن جو ملک گوڈا او گھر میں شامل ہیں او گھر جو دیکھارے تو ڈسے تو بئی دوزخی ہے اساں جے مسلمانن 10 والن جو سلوار اٹھاڑا 10 میٹرن دی سلوار 2 فٹ جا پچا زمین کے بوار دیدا پیا ماں تواں کا پوچھا تو ایا سلوار جو پیر بھی ڈھکل ہوجن تواں بدھايو یا مرد کی سلوار ہے یا عورت جے لا حکمات تو جے پیر کے بھی بدھارو مرد نہ ڏسے تجھو پیر بھی ڈھکل ہوجے تجھی بھیڑی بھی ڈھکل ہوجے اج اساں مسلمانن جو نیاڑیوں بن آنگرن جترو پاچو پیر بھی پاچے میں نہ تو پیر بھی ظاہر بھیڑی بھی ظاہر پر پنی بھی ظاہر دی دے حالانکہ ایو لباس جے اساں جو نیاڑیوں پئیوں پائن ایو تو مرد جو لباس مرد جے لا حکما تو جیو بھیڑی چاہو جی ظاہر اربن میں تا ویا ہو بلا اربن کے جو جبو پاتل ہے یہ جبو مردن جو ہے ہمائیں ہوشیار تھی وے ہاں اربن کے جو جبو ڈٹھو تو مانا پیر بھی ان میں لکھل ہو یہ مردن جو جبو نہ ہے عورتن جو جبو مردن جو جبو وہ آئے جنہیں پیر ای بھیڑی ظاہر مردن جی سلوار وہ آئے جنہیں پیر بھی ظاہر ہو جائے تو بھیڑی بھی ظاہر عورت جی سلوار وہ آئے جو انہیں جو پیر بھی ڈھکل ہو جائے بھیڑی تو ڈھکل ہو جائے پر پیر بھی ڈھکل ہو پیر بھی ظاہر نہ ہو جائے پیر بھی کو دشمن نہ یہ کافر پیا کریں اج وائدو کہو ته مٿي کون وٺي پيرن تائين پنهنجي سهڻي محمد مصطفی جي غلامي ڪنداسين نبي جن جي تابعداري ڪنداسين جيئن يهودن کي پتو پوي انگريز کي پتو پوي ته اسان جو غلام ناهي هي محمد مصطفی جو غلام پاريو نسخو يو ته کافرن تي کاور ڪيو مانا کافرن جو کو طريقو نہ اپنايو ॿियो नुस्ख़ो ॿुधायां रुहमाउ बैनहुम ॿियो नुस्ख़ो जेकर चाहियो था त क़यामत जे ॾींहुं मुहम्मद मुस्तफ़ा सां गॾु हुजऊं हौज़ कोसर ते असांजो सोनो नबी असांखे पाणी पियारे पंहिंजे हथनि सां उन जो ॿियो नुस्ख़ो इहो अथव क़ुरान तो फरमाए रुहमाउ बैनहुम पाण में प्यार ऐं मुहबत सां रहो अॼु असांजो पाण में प्यार आहे सच ॿुधायो मस्जिद में वेठा सऊट मां साथ मारो तो फाट पाण में ठहियल आहियूं भला भाइर भला पुट पीउ मां सां ठहियल आहिनि भला मौलवी हिक ॿिए सां ठहियल आहिनि भला पीर गासी नशीन उहे ठहियल आहिनि दावा था कयूं त क़यामत जे ॾींहुं असां नबी सां गॾु हुजूं क़ुरान तो चए जेकर चाहियो था क़यामत जे ॾींहुं असां मोहम्मद मुस्तफ़ा सां गॾु हुजऊं उन जो ॿियो नुस्ख़ो इहो अथव त पाण में प्यार ऐं मुहबत जीअं साहब हिकिड़ी जंग जे मौक़े ते नबी जो साहबी ज़ख़्मी लॻो पियो आहे दाह कई अल अतश उञ लॻी हिकिड़ो साहबी पाणी जो प्यालो भरे वियो पर सां ॿिए मुसलमान दाह कई अदा पाणी प्यार मूंखे उञ लॻी आहे त हिन पहिरें मुसलमान चयो अदा पहिरें पाणी हुन मुंहिंजे भाउ खे प्यार शायदि हुनखे मूंखां वधीक तकलीफ़ आहे उहो नबी जो साहबी फरमाए थो ॿिए नंबर वटि मां पाणी खणी सफ़र सां टियों मुसलमान हो उहो ज़ख़्मी दाह कई अल्लाह तश उञ लॻी आहे पाणी प्यारियो त हिन ॿिए नंबर मुसलमान चयो अदा पहिरें पाणी हुन मुंहिंजे भाउ खे प्यार
شاید ان کے مکھوں ودیک تکلیف ہے منجو اللہ مالکا او نبی جو صحابی فرمائے دو جڑا ماں 3 نمبر وٹ پانی کھنی وہ شہید تھیو وری 2 نمبر وٹ آئس تو 2 نمبر بھی شہید تھیو وری 1 نمبر وٹ آئس تو 1 نمبر بھی شہید تھیو رحماء بینہم ان کے چیبو تو پیار ہے محبت اسا پاڑے وارن سان کیئں تا پاڑے سری 3 قسم گھڻن قسم ایک کو پاڑے سری وہ آ جو پاڑے سری بھی آ مائٹ بھی آ مسلمان بھی آ یہ کل سب کٹ کر مائٹ بھی تھا پاڑے سری بھی تھا مسلمان بھی تھا 1 نمبر تے نبی سے ان جی پاڑت ॿियो पाड़े सरी हुआ जेको पाड़े सरी आ ऐं मुसलमान माइट कोन्हे कटपरनि जे पाड़े में माछी वेठो आ कटपरनि जे पाड़े में बोड़ो वेठो आ जोगी वेठो आ माइट त कोन्हे पर मुसलमान आ 2 नंबर ते नबी से इन जी पाड़त कई अथनि 3 पाड़े सरी हुआ जेको सिर्फ़ पाड़े सरी माइट भी कोन्हे मुसलमान भी कोन्हे आए तो गैर मुस्लिम पर तव्हांजे पाड़े में वेठो आ कटपर जा दोस्तों मुझे सोने नबी इन जी भी पारत कई थी माना गैर मुस्लिम तव्हांजे पाड़े में वेठो हुजे उनखे भी तव्हांजी तरफ़ां दुख न पहुचे तकलीफ़ न पहुचे हदीस में अचे तो नबी सही फरमायो वल्लाहि ला युमिन अल्लाह जी ज़ात जो कसम आ वो मुसलमान नथो थी सके वो मुसलमान नथो थी सके वो मोमिन नथो थी सके मल्ला यबन जारू बवाई कहू जंहिंजा पाड़ेसरी उन जे मुसीबतुनि खां अमन में न आहिनि मुंहिंजे नबी फरमायो मुसलमान नथो थी सके भली सॼी राति नफ़िल पढ़े भली हर साल हज उमरा करे भली राति ॾींहुं क़ुरान मजीद जी तिलावत करे उन जो पाड़ेसरी उन जे मुसीबत खां अमन में न आहे इहो मोमिन नथो थी सके बुखारी शरीफ में हदीस आहे मुंहिंजे नबी फरमायो माज़ाल जिब्राइल यूसीनी बिल जार नबी से फरमायो जिब्रील मुसलसल ईंदो रहियो बार बार मूंखे पारत पियो करे पाड़े वारे जी बार बार मूंखे पाड़े वारे जी वसीयत पियो करे एॾी पाड़े वारे जी पारत कई हत्ता ज़नंतु अन्नहु सयुवरिसु सजन फरमा मूंखे यकीन थी वियो त शायदि इहो पाड़ेसरी ॿाहिरि अने पुटनि वांगुरु वरसे में न छॾे हिकिड़ो मुसलमान ॿाहिरि थो वञी चोरी करे ॿियो मुसलमान पाड़े में थो चोरी करे त 70 दफ़ा वधीक गुनाह थींदा इन जे करे मुंहिंजे नबी फरमायो ओ मुंहिंजा उम्मती ख़बरदार पाड़े में कंहिं ग़रीब मिस्कीन जो लोड़ो न लताड़जां मतां रब तुंहिंजे लोही कोट ऐं हवेली खे ऊंधो न करे पाड़े में कंहिं ग़रीब मिस्कीन जी न्याणी खे बेस्तो न कजां मतां रब तुंहिंजी इज़त वारी हयादार शरीफ़ न्याणी खां बदिलो न वठे ऐं अॼु असां मुसलमाननि जो हाल इहो आहे चवंदा गैर मुस्लिम पाड़े में हुजे मुसलमान पाड़े में न हो माना गैर मुस्लिम एतिरो नथो ईंदा आहे जेतिरो मुसलमान थो ईंदो आहे या ग़लति थो वरी मुसलमाननि खे वरी माइट जेको वेठो आहे उहो अञा वधीक थो ईंदा जेतिरो वेझो वधीक एतिरो वधीक थो ईंदा पुट पिया ईंदा आहिनि पीउ माउ खे ॿाहिरि पिया ॿाहिरनि खे ईंदा आहिनि दावा था कयूं त क़यामत जे ॾींहुं असां नबी सां गॾु हाल असांजो जेकर चाहियो था त क़यामत जे ॾींहुं असां मोहम्मद मुस्तफ़ा सां गॾु हुजूं राति ॾींहुं पंहिंजे सोने जी ज़ियारत पिया कयूं त पाण में प्यार ऐं मुहबत सां रहूं ये नफ़रतूं ख़त्म कयो ये साग हसद कीनो इहो ख़त्म कयो पाण में प्यार मुहबत सां नबी साईं फरमायो अल मोमिनून का जसद वाहिद
तव्हां खे हिक ई जिस्म वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। हिक जिस्म में अख में सूर त सॼे बदन में सूर, कन में दर्द त सॼे बदन में दर्द, पैर जे आंगुर में तकलीफ़ त सॼे बदन खे तकलीफ़। नबी साईं फरमायो तव्हां खे बि ॻोठ में हिक ई जिस्म वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारणी। असांजो वॾेरो बादशाह ॾिनो ईअं हुयो या न? ॻोठ में कंहिं ग़रीब खे कंहिं पाड़े ते माइट त पंहिंजी जाते, कट पर त पंहिंजी जाते, पर पाड़े वारे खे तकलीफ़ पहुचंदी त जवान कुराड़ो शींहं वांगुरु हुते पहुचंदो या न? अल्लाह ताला असांजे भाउ रईस अब्दुल रऊफ़ खे बि हिम्मत ॾिनो। इंशाअल्लाह इहे बि वेल न विञायूं, असांखे उमेद आहे। मां त हिते सर्वे कई आहे त हिन इलाइक़े में अब्दुल रऊफ़ जहिड़ो बहादुर दिले मुवैद तोहीद परस्त पंहिंजे राज़ असांखे त ॾिसण में नथो। असां त दुआ था घुरूं, जीअं नबी साईं हज़रत उमर जे लाइ दुआ घुरूं, असां बि अब्दुल रऊफ़ जे लाइ दुआऊं था। अहिड़ो पहलवान हुजे असां हिते इलाइक़े में आया हो, भली पंहिंजी जमात जा खोड़ वॾेरा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रऊफ़ में भी वज़ीर बादशाह जो खून आहे। इंशाअल्लाह पंहिंजे क़ौम खे पर पाड़े वारनि खे अकेलो न छॾे। तव्हांखे बि घुरिजे त जीअं वॾे सां साथ ॾिनोसीं इन ई नमूने सां हिन सां साथ ईअं सम्झो त उहो वॾो अञा आहे। इंशाअल्लाह पोइ कंहिंखे ताक़त न आहे जो केरु तव्हां ॾे मेरी अखि सां ॾिए। पाण में प्यार है तॾहिं नबी साईं जो साथ न। टियों नुस्ख़ो ॿुधाया आया बस तराहुम रुकान सुजदा। टियों नुस्ख़ो रब क़ुरान में जेको बयान फरमायो आहे, जेकर चाहियो था आख़िरत जे ॾींहुं मोहम्मद मुस्तफ़ा जो साथ असांखे नसीब थिए त निमाज़ जी पाबंदी। निमाज़ जी बेनिमाज़ी खे नबी जो साथ नसीब न थींदो। बेनिमाज़ी खे हौज़े कौसर जो पानी नसीब न थींदुसि। बेनिमाज़ी सां क़यामत जे ॾींहुं नबी साईं गॾु न हूंदो। हज़रत उमर फारूक 27 ज़ुल्हज ते ज़ख्मी थी मुसल्ले नबी साईं जे मुसल्ले। अबू लोलो हिकिड़ो मजूसी काफ़िर हुयो, लिखियो वेठो हुयो। हज़रत उमर जीअं जो चयो अल्लाहु अकबर, खंजरनि सां हमलो कयो, ज़ख्मी हालत में किरी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ पोयां बीठो, वो मुसल्ले ते सुभान किरायत करे बकाया नमाज पूरी। सहाबा परेशान थिया, अल्लाह अकबर जंहिं चयो उहो आवाज़ ॿियो, हीअ आवाज़ ॿियो आहे। बाबा हाफ़िज़ अबू बकर उन जो मजबूरी में मुसल्ले तां हटी वञे, वरी ॿियो पोयां अचे त आवाज़ में फ़र्क़ु आहे या फ़र्क़ु थींदो। परेशान थी विया, जल्दी नमाज पूरी कई। इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो नमाज जो 22 लख मुरबा महल जो हाकिम आहे, 25 लख मुरबा महल ते हुनजे दुरे जो रोब आहे। ज़ख्मी हालत में मस्जिद नबी में मोहम्मद मुस्तफ़ा जे मुसल्ले ते तड़पे पियो थो, पर साहबा नमाज खे न छॾियो आहे। सभिनी साहब नमाज पूरी करे पोइ अमीरुल मोमिनीन खे चयो। माना नमाज जे ॾींहं में आहे हकीमनि चयो त बचण जी उमेद न आहे, छो त खंजर जेको हुन हयो ज़ालिम उहो ज़हर आलूद खंजर। हज़रत उमर खे जीअं जो होश आयो, पुट अब्दुल्ला बिन उमर चयो बाबा तव्हां खां नमाज क़ज़ा थी वई आहे, महिरबानी फरमायो नमाज पढ़ो। वरी हज़रत उमर अल्लाह अकबर चई, वरी बेहोश सम्झो छा आहे तव्हां नमाज खे। हज़रत हुसैन साईं करबला जी सरज़मीन ते 72 साथी शहीद थी विया, भाइर शहीद थी विया, भाटा शहीद थी विया, अली अकबर शहीद थी वियो, अब्बास जूं बाजू कटजी वयूं, बाहूं जूं कटजी वयूं, मासूम अली असगर। हज़रत हुसैन से फरमाए ज़ालिमो हिन मासूम जे लाइ त पाणी जो पाणीअ जी मश्किल मिली त वरी ॿिए ज़ालिम तीर हयो,
مشکی پھاٹی پئی پانی ہار گیو وری ٹیوں ایکڑو ظالم ہویو ان تھی رہیو جيڪو حضرت علي اصغر معصوم کي لڳو جيڪو وہ بھی شهيد ٿيو خيمن کي باहि ڏني وئي یار جي کاش کان بچي اڪيلو میدان ۾ بيٺو آ اتي مقابلو ائين ٿوري هو يا بندوقوں یا رائفلوں یا میزائل ٿوري آ اتي دو بدو مقابلو جيڪو مقابلے ۾ اچي پيو نواز رسول اما فاطمہ جي لخت جگر حضرت علی زين جي شہزادے جي ساموں جيڪو بھی اچي پيو شڪست کائي ويو وڃي مردار ٿي ويو وڃي پڇاڙي ۾ زور جي نماز جو ٽيم ٿيو حضرت حسين سے فرمايو ارے ظالمو تھوڑو صبر د کيو تھوڑی مهلت ڏيو ته مان نماز پڙهي وٺا حضرت حسين سائیں نماز جي نیت کئی قیام کئی رکوع کئی جن ول سجدے میں آ پو انہن ڏٺو ته ائين اسان اڪيلو حسين سائیں کي نہ ماري سگنداسين پو سجدے میں حضرت حسين سائیں کي شهيد ڪيو ان جي ڪري کا چوا نبي نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو یا بھی جنتی وہ جنتی نے پر جنت جے جوانن جا سردار آ تیر نے تلوار جو بارش پہ ہلے کو بھی نماز کے نہ پیاسی روایت کے نماز پڑھا سارے نمبر تے تمام باو رئیس عبدالرؤف کی گزارش تو کہ نماز کو شروع پو ڈنڈو کھڑو جیس تائیں سب گوٹھ وارا نماز نہ پڑھندا انہاں تے ڈنڈو آگے خبر ہے موبائل تے ہکڑو گوٹھ آیو مانا ہکڑو بھی بے نمازی سب نماز مانا اتوں جو پیشمام ہوئے ان کی ایڈی محنت ہوئی جو مرد عورتوں سب نماز پیشمام تو تمام جو آسان حافظ ابو بکر ویچارو غریب مسکین وہ تو تمام سا وگی نہ سمجھ آگے اگوان دا کہوں تھا عبدالرؤف صاحب تبری جماعت میں حالی وجے مشہور ہو جان 40 ڏينهن نماز سکھیے جے ڈنڈو کھنی پاگا مصلی تھی بدھايو نماز پڑھندا سن کہ نہ فیصلہ جيڪي چن مسجد میں پاگا ڈنڈو کھنی مسجد میں وي شادی جی تاریخ بدجے مسجد میں بابا شادی میں دول نہیں ناچ گانا نہ تھی موسیقی راگ نہ تھی انشاءاللہ سجی دنیا میں سندھ تچا پر پورے پاکستان میں انشاءاللہ اسان جو رئیس عبدالرؤف چمکی اسان دعا گھرایا ہوں انشاءاللہ وہ نماز پڑھے ڈنڈو کھنے ہوئے باقی اسان مولوی چاہیے مولوی جو تو چاہیے تھا نہ اٹھا بابا نماز یا ٹوٹی پھوٹی نماز کھیسے میں 10 روپیہ ہوندا پو بھلی پرانو نوٹ ہو جائے بھلی گرل ہو جائے دکان تے کھڑی تو کانا کاشے ملی پر پیسہ ہوندا ہی نہ تے کاشے ملے یا ٹوٹی پھوٹی نماز کھڑو یا بگل یا ٹٹل نماز کم جی تھا یہ ٹوٹا پھوٹا سجدہ ہو جن انشاءاللہ اعمال نامے میں نماز ہوندی عقیدو تو سانو صحیح ہے کٹ پر پکا موحد کلری سجے علاقے میں روڑی تلکے میں کندرا میں مشہور ہے کٹ پرن جو موحد کوئی تو ہی پرست پکا بس وہ نماز کی کمی نماز پڑھو انشاءاللہ یا اعمال نامے میں نماز ہوندی انشاءاللہ رب جو دیدار بھی تھی جو تے جنت بھی ملی نماز اعمال نامے میں نہ ہوئی تو کاش کان ملندا اج عزم کہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی نماز وارو اجمائے کٹ پر کٹو ہرن دے پاسے دے وس اے دوست حاجی امام بخش حاجی نے کہ وڈا جلسہ کرائیدا
اتنے گال کیوں سائیں اساں کٹ کر مرد عورتوں سب نماز صبح جو عورتوں بھلی کراڑیوں ہوجن بھلی جوان ہوجن کنکھے بھی اجازت نہ ہے جو اگ میں چائے پچائے پاٹ میں اٹو گوئے سب ننڈیوں وڈیوں کراڑیوں صبح جو پڑھائیں وضو کرے نماز پڑھندیوں قرآن مجید جو دور کندیوں پو بیا ماں تمہاں کھا پوچھاں تو ہتے جيڪڏهن یہ نماز وارو ماحول بنجي وڃي پو ڏسو ته الله جي رحمت ڪيئن ٿي متوجه ٿي پو ڏسو ته جهڙا ٿين بے نمازي ٿينداسين ته جهڙا ٿيندا گھر مون جهڙا ويندا ئي ڪن اولاد بھی چيو نہ وٺو تاجے پاڙے میں کٽو هر بڑو چماڻ دینا سب مرد نمازي ماں ٽپ پري دوست سڄي مسجد ڀرجي ماں چيو ته شايد مون جو ٻڌي ڪري آيا آهن مولوي صاحب وائس ڪندو جلسو ڪندو ماں ته درس نه ڏنو ماں چيو مونکي ٽائم ئي ڪونهي سڄي مسجد ڀريل ۽ ته جمعي جڏي بس ٻٽي تا کوشش ڪيو جمعو هڪ مسجد ۾ ڪري ٺيڪ آهي اوڏي ٿي ويو آهي ڪينسل بि ٿي سگهي ماں ته چواں ٿو عبد الرؤف کي ته بس ٻيا سڀ جمعا ڪينسل سڀني جو جمعو هتي هن مسجد ۾ صحيح تو جوايا توهان هن جي تائيد ڪندو يا مقصد ڇا آهي نماز جماعت سان مقصد ڇا آهي 50 نمازي صف ۾ بيٺا کو هڪڙو ته چڱو هوندو کو هڪڙو ته نیڪ هوندو پونے هڪ جي سجدے جي ڪري الله تعالى 49 نمازن جي نماز قبول جمعو هڪڙو ٿي वरी जुमे खां बाद सभु पाण में मिलन एक ॿिए खां हाल अहवाल ॾुख सुख वठनि नमाज़ जो मक़सदु छा आहे त 5 वक़्त तव्हां मस्जिद में अचो गॾिजी करे नमाज़ पढ़ो त तव्हांजी मुहबत पैदा थिए ऐं हिक ॿिए खां ॾुख सुख पुछो त बाबा का तकलीफ़ त कान्हे को बीमार त कोन्हे को बीमार हुजे त वरी सभु 5 रुपया 10 रुपया चंदो करे वरी हुनजे इलाज लाइ भाई तोखे तकलीफ़ थी केतिरनि जाइनि ते मां ॾिठो आहे नमाज़ ते चंदो थींदो आहे 5 रुपया 10 रुपया وہ جمع کندا پاڑے میں ڳوٺ میں کو غریب بیمار تھی ويو ته وری جو علاج تو کرايندا وہ پنے جو یہ ماحول پیدا کيو محبت وارو پیار وارو ایک ॿिए सां सूर सलंग ان جي لاءِ طریقو آهي 5 وقت سڀ جيڪي به هتي هجن سڀ مرد ننڍا وڏا نماز تي اچن تव्हां वॾा ईंदो त नंढा बि ईंदा न वॾा ई न ईंदा त पोइ नंढा कहिड़ो ईंदा سب کوشش کندو کوشش کيو ته جمعو به هڪڙو ٿي ٻيا جمعا سڀ ڪينسل هڪڙو جمعو ٿي سڀ ان جمعي تي سڀ کٽ پر هڪڙي مسجد ۾ مسجد ڀرجي وڃي وری ॿي منزل ٺهي ٺيڪ وری هڪ ٻئي کان حال احوال وٺي ڏک سک پوڇي مقصد اهو جهڙو ڪري مسجد جدا نه ڪيو جڏهن جماعت هڪڙي आहे त पोइ مسجد पोइ جمعه جدا صحیح تو چوایا ہاں اञا ٺيڪ आहे کو بدعتي هجي شيعو هجي بس ٺيڪ आहे اسان त سڀ هتو وارا موئي تو ئي پرست هڪڙي مرشد جا مريد دير وارن حال جي ان ته بي ڪجهه غور ۽ فڪر ڪيو جمعو سڀني جو هڪڙو ٿي ۽ جمعي جي ڏينهن سڀ هتي پهچو هڪ حال احوال رہی سگے بھی گرجے تو پنجے قوم کو حال احوال وٹھے بابا کنکھے کو دکھ کا تکلیف کا پریشانی کو مسئلہ ہو جے تو بدا جے یہ ایک بیجا مسئلہ حل کرو یا بھی عبادت سب نماز کی پابندی کریں دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ خوبیوں پیدا کرے انشاءاللہ وہ ہتے دنیا میں تو نبی جن کے ساتھ نصیب نہ تھو حوض کوثر سے انشاءاللہ اپنے محبوب سان گڈو انشاءاللہ حساب کتاب تھیندو تو نبی سے سان گڈو بیٹھو سائیں جن جو اسان سان گڈ ہوجن تو پو کڑی پرواہ صحیح تو جوایا انشاءاللہ جنت میں پنے محبوب جے بنگلے جے بخشا سان اللہ سے کو دعا ہے اللہ تعالی ان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ وری 7 سپٹمبر دے ختم نبوت جو جلسہ لاہور 7 سپٹمبر مانا 50 سال تھیا
بھٹے صاحب قادیانین کے کافر قرار ॾिनो 1974 میں 7 سپٹمبر ते 1974 بھٹے صاحب سب پیپلا ہو نی یالا ہو نی بھٹے صاحب جو کردار ہو نی مفتی صاحب چاہیے صحیح کر قادیانی ذکری لاہوری کافر بھٹے صاحب فرماયો مفتی صاحب ماں صحیح کندس تو مرندس مفتی صاحب فرماयो بھٹا جے کرے نبی جے عزت جے کرے ختم نبوت جے کرے تو مری ویں تے قیامت تے تو نالو شہیدن جے کتاب بھٹے صاحب جو ماں صحیح جو کرے موت تے دستخط یہ عمل ہو نہ جو اساں ویندا گڑی خدا بخش بھٹے صاحب جو عمل یاد اچی دو 14 کل پڑی دو ختم نبوت جو مسئلہ قادیانی چوندا تا اساں کے وری بیہر مسلمان کرے ٹھیک کرے اساں عزت سان رہو ہاں یہ قاضی فائز عیسیٰ کمی نہیں اساں جو تے یہ چنگو انہیں وری چیو تے قادیانی بھلی تبلیغ کر اگر کافر تھی کرے بھلی تبلیغ کر مسلمان تھی کرے چھوٹا صحیح تو جواب غلط تو جے بھی پاکستان جے قومی اسمبلی جا ممبر ہویا انہن سبھنی دست کئی تے قادیانی ذکری لاہوری یہ سب کافرن پاکستان میں انہن کے مسجد ٹھائیں کی اجازت نہ ہے تبلیغ کرے جی انہن کی اجازت نہ ہے مسلمانن کے قبرستان میں انہن کے دفن نہ تو کر سکے تئی کمینوں قاضی فائز عیسیٰ اساں پہ جو تو چنگو پر نے جو حرامی نہیں دنیا میں کو یہ ور چے تو بھلی تبلیغ کر پاکستان جے آئین میں لکھل ہے تو تبلیغ نہ تو کر سکے جو عزم کयो ماں رئیس عبدالرؤف صاحب کے چیو پشاور بھی ویندا ہوں بابا بھٹے صاحب جو سب تھیندو آ زرداری صاحب جو اسلام آباد بھی گاڑی کرے ویندا ہوں یہ تے نبی جی عزت جو مسئلہ ختم نبوت جو مسئلہ انشاءاللہ اساں جو رئیس عبدالرؤف توانی قیادت نبی جی عزت خاطر نبی جی ختم نبوت خاطر انشاءاللہ اساں ویاسی تا اساں کے جیکا بکھ لگی ان لگی تکلیف ہوتی اللہ تعالیٰ اساں کو نجو اجر ۽ ثواب وہ داغیل نورو بدو نورو داغیل ہویو ختم نبوت جو جلسو ہویو مولانا امین اکاڑی فرمائیندو تو ختم نبوت جو جلسو ہویو اتوں جا وڈیرا سردار ہوئے قادیانی انہیں جو اساں جلسو کرن لگی مولانا امین انہیں نورے وٹاयो جو نورا سجی زندگی تو دو انجا کم کیا نے ایک ثواب جو کم کر کرو یہ ختم نبوت جو جلسو آ یہ قادیانی جلسو کرو نہ تھا جا نورے کے غیرت تھی سب جو زبان چیما مسلمان آیا پر بے غیرت وہ نورو داڑے لو تھو قادیانی کے دروازے تے دیو انہوں کے چے خبردار یہ جلسو ملن جو جلسو نہ ہے یہ ختم نبوت جو جلسو آ یہ نورے جو جلسو آ جے کرنا جلسے میں رکاوٹ بنیو ماں آگو بارو دھرندس جو 2 مہینہ تاں جے گھر ماں باہ جو تو ہونی سب جو زبان اللہ واہ نورا واہ سب جو واہ نورا واہ رب جی مرضی جے کو کم وٹھے ختم نبوت جو جلسو تھی قادیانی رات جو نورو ننڈ میں ستو پیا خواب میں محمد مصطفیٰ جی زیارت نصیب تھی نبی زمین بھاگ کر پائے کر فرمایا نورا وے وے بس دعا دا کرو نورا وے جو آدما محمد تو کے بھاگ کر پایا سبحان نبی زمین کے بھاگ کر دا پائے چمی دا جن نورو تو جے صبح جو ماں اٹھا تئیں پہ سمجھا جا ماں اڈرا تو مجھو جسمانی روحانی بیماریوں سب ختم تھی گئی اللہ اکبر کچھ وقت کو نور آयो مولانا امین وٹ متھے تے پٹکو چہرے تے داڑھی ہتھ میں تسبیح السلام علیکم مولانا نے جو وعلیکم السلام بابا کیر آئی نور جو ہانے تواں چو سجانا تواں دا جلسہ تھی تواں بت بھی کھادا جڏهن جلسو نہ پيو ٿي ته چوتا ته نورو ڪٿي
اج نور کے سنانا ہی کون تھا؟ اچھا تو نورو ہی داڑے آؤ ماں نورو داڑے یہ تمہیں تبدیلی کی آئی نور چیو بیو تما نبی جے ختم نبوت جے لا نہ کہم صرف پانچی زبان استعمال کہم قادیان کے دھمکی ڈنم تے یو جلسو ختم نبوت جو ملن جو نہ ہے یو نور جو جلسو اللہ کے مجھے آدائے دی بنی گئی جو خواب میں محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب تھی نبی سے فرما نورا وے جو تجمع محمد تو کے بھاگ کر پایا جو تم مجھے ختم نبوت جے کرے پنجی جان ہتھ نہیں تو یہ ختم نبوت جو جلسو 70 سیکنڈ پر کے ملک جو جلسو نہ ہے کاڑا انجے کے نے جلسے میں تیار کیا لیکن تیار تھی ہاتھ متے کھڑو انشاءاللہ تو بس تھیندی رئیس عبدالرؤف کی قیادت غریب ہوندو انشاءاللہ تاں جو کرایو وہ بری اللہ سائیں دیندس منے نے ختم نبوت جے مسئلے جے کرے اللہ تعالی راضی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائندو قیامت جو ڈی تھیندو ماں محمد نانے مصطفیٰ سان گڈ ہوندس ختم نبوت جے مسئلے میں نانو مصطفیٰ چاندو عطا اللہ ہے یا تجمع محمد تو کے بھاگ پایا تو کے پانا سان گڈ جنت میں وٹھی ونا عطا اللہ شاہ بخاری فرمائندو ماں ہوتے پانچے محبوب سان انگل کندس مجھا سونا مجھا نانا سائیں ماں اکیلو تو سان گڈ نہ رہندس جے بھی ختم نبوت جے مسئلے میں مسلمان تو جا امتی مو سان گڈ ہویا ماں سبھنی کے پانا سان گڈ جنت میں وٹھی انشاءاللہ ختم نبوت جے مسئلے جے کرے انشاءاللہ سا قیامت جی نبی سے سمجھو عزم کے دن انشاءاللہ گھٹ میں گھٹ 50 لکھ مانگو تھی ایندا لاہور 7 سپٹمبر یہ تیاری کیو سبھی کے گزارش ہے اج کو وٹھی بھلا 50-100 روپیہ روزانو بچائیندا وجا لیکن مزدوری کندا ود میں دیو خرچ ایندو 1500-2000 انشاءاللہ سب تیار تھیو دعاؤں بھی کرو اللہ تعالیٰ نے جلسے کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ قادیان یہودن خاصا نے ملک کے بچائے یہ ملک محمد مصطفیٰ جو غلامن جو انشاءاللہ انہیں جو